لناوا کمپین روجاوای کردستانê jimareke ji xortên nûhatî dixwazin stayileke nû di pêşkêşkirina stranan diyar bikin û li nava kolanên kampan bigerin û stranan bo penaberan pêşkêş bikin. Ev xort ji kampa Domîzê dest bi çalakiyê xwe kirin û dixwazin serdana hemû kampan bikin. پنج کسن کمپا دومیز مبدس کاری خو کر اف کاری موزیکا جاده گو ام جاده نما خو بگهنن ام ستران خوی فلکلوری بنیان اوینی بیا چبه گو ام بگهن نوی بینری ام هنا ناف خلکی اگر خلکی مل کوده بن چ کمپی می روجاوا هنا ام هر همو کمپا ای پنابر اوی اورا گو ام مسجا خوی موزیک بگهنن ام دلی خلکی خوشکن و دلی مجی هر ویتشی خوش دی ji folklora Kurdî û stranên hunermendên navdar ev ciwan stranê xwe dihilbijêrin û ew dibêjin ku nameyek wa heye û dixwazin nameya xwe bi dengê xwe radestî penabera bikin. Yani rastiya min strana dibêjin ke stranê ser qediye bin kewil û alem bê kêfxweş bi yani tiştek wilo xweş bi rastiya ev rengê wisa nav Kurda kêmin gelekî kêmin متخصص قام في رنجي بخن ناف شعبي خدا شعبي كردي بهترام ستراني فلكلور دبيشن جبوجو نيزكو دلي خلكيه جبوجو دا عالم حشمك موزیکا کولانا رنگك ج موزیکیا کول ولاتین روجاوا نافدارا لی اف رنگ ج پێشکەشکردنا سترانا لە ناوا کوردان gelekî kême. Ev xortê got ji kampa Domîzê hatine dixwazin folklor û hunera Kurdî rengekî nû pêşkêş bikin ku li şiqaman bigerin û stranan bêjin û hêvî dikin got karibin dengê xwe û nameya xwe bigînin xelkê. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw, kampa Daraşkiran.